Ublay labu kat kane kaspa Maryam. Kapan I bau ai ka beneng yangi. Tukit coba kenang bakan ne bansa. Ya ublay un penduk jat yangi. Ku ublay ya pi. Kane kadai ka yudiit. Mentakas ngi ngawan ra syapi ya ka poitri ka bakerting. Jinglong jingman kari. Haba ngapek ya jinglong jingman kari. Jingmut jing perkhat kam syahi ban syong klikti. Met labat step nga persyang ban keli. Balay ngi telot ngimya teli. Jing yaj lenti baman kasngi. Ngalap tang jing ut jing sitom don hi. Ti balay laroy ke drok ke kamsi. Ngatharay laman ki ying hi. Kat banang mi kipor. Ikun samla kijot laman kasngi. Ngabu sibun ki jing keli. Kenang ban tip ya kadaw ba. Katenrai bapelong kumne yangi. Ban jot ban pra bat kejit ya jait ben riungi. Laman lahaki benta ke jing im. Kokun kasi jongi. Tukan mau ya lari ti dustur badan kam. Yak tin telik hap da pensyong nong rim. Takan mau ke jing burom ya ki kemi ki kepa. Kadai kedulir baburom blehi. Ladang ngim yakit ya ba ya kari. Satang kat no ngila banlong. Ki mender halari. Tohusiar bat but ya ki balaprat lenti. Nang kata ba ai jing im. Kanang sa bat seiso. Haki kun ki kti bat ki banwan jongi. Tu ai ba lengba kane ke jing thok. Kan pen kedik bat kersiu thia yangi. Ban wat ya kejubab om ban syubu ki jing keli. Ublay labu kat kane kaspa Maryam. Kapan I bau ai ka beneng yangi. Tukit coba kenang bakan ne bansa. Ya ublay un penduk jat yangi. Kublay shibun pelada pisnyo tenat ya kine kikam ki jonga. Snyo bahaban like, share lang ya kane bat ki perlok berjor ki jongpi. Bat kulet ruban subscribe bat press ya bell icon. Kublay shibun ublay hukot do epit.